Srpski pokret Dveri na čelu sa predsjednikom Boškom Obradovićem podneo je Ustavnom sudu Srbije inicijativu za ocenu ustavnosti o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju zaraznih bolesti, koji je nedavno izglasan u Skupštini Srbije. Obradović je u izjavi za medije obrazložio zašto je izglasani zakon sporan. Za nas, za naš pravni tim, po mišljenju naših pravnih stručnjaka, više odredbi ovih izmena i dopuna Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti je sporno. Počevši od nametanja kućne izolacije i karantina zdravim osobama, preko uplivisanja u našu privatnost, u naš porodični dom, do naravno vanredne obavezne vakcinacije koja je posebno problematična, da ovih novih ovlašćenja komunalne milicije i komunalnih inspektora koji mogu da nas kažnjavaju, do onoga što takođe mislim da je vjerojatno i najsporniji deo ovoga zakona, a to su ova prekomerna, gotovo neverovatna ovlašćenja ministra zdravlja koji od sada, verovali ili ne, komanduje i vojskom i policijom i postavlja se onda pitanje da li je ovo uvod u neku vrstu vojno-policijske diktature u kojoj nas uvodi ovaj režim i da li zato toliko često imamo vojne i policijske vežbe i da li nas zapravo neko priprema za Srbiju kao vojno-policijsku diktaturu. Osim samog zakona, koji je izglasanim promenama postao sporan, Obradović napominje da aktuelna vlast od početka pandemije ne donosi mere u interesu građana. Mi živimo u jednoj državi i da imamo jednu vlast koja je prosto izgubila poverenje građana. Jer kako možete verovati jednom vladajućem režimu koji još uvek nije uspeo da otkrije ko je krao bebe iz naših porodilišta? Kako možemo verovati jednom režimu u kome još uvek niko nije odgovarao za lažiranje podataka o broju novozaraženih i umrlih u vreme izbora? Kako da verujemo jednoj vlasti koja je takva da se ovde medijski pali i gasi nova zarazna bolest? Sve naravno u skladu sa interesima vladajućeg režima. Kako da verujemo jednom kriznom štabu koji zakonski uopšte ne postoji u našem sistemu i čiji su članovi tek pre nekoliko nedelja imenovani odlukom Vlade Republike Srbije, a pre toga 6 meseci odlučivali o našim životima. U iščekivanju odluke Ustavnog suda u vezi sa ovom podnetom inicijativom, Obradović na kraju podseća da je Ustavni sud u proteklom periodu ukinuo sam sebe, kako kaže, ostavši nem na brojne sporne zakone koji su doneti.